درود و سلام همدیاران، مخلصان و هواداران ورزش و دلباختگان محاربه های آمیخته این رشته ورزش. این مسابقات کشاده شهر دوشنبه آید به محاربه های آمیخته است که پیشکش ما و شما میگردد. حالا اولین جفت همدیاران عزیز، بار دیگر درود و سلام میگویم به همه شما. اینجا حسنف برای جفت انکترش یونس جان غنیف و حضرت الله قربانوف قاعده های رشته ورزش را فهماند و بار دیگر یادرس میشیم که از کنار کبوت این یونس جان غنیف است و حضرت الله قربانوف باشد از کلوب ورزشی ایکس فیت از کنار سرخ یا دست پشکای سرخ. حالا مبارزه را آغاز کردن. اول حرکت از جانب حضرت الله برای وردن رقیب. اولین امتیاز رسایی میشود حضرت الله در پارتر کور است. حالا ضربه های بالایی از جانب حضرت الله به زمین بر رقیب زده میشود. یونس جان غنیف قدر غنی نیست در نبرد. حالا اکنون اینجا حضرت الله قربانوف میخواهد که از سمت دیگر برای لادودن دست یا پای گذارت ولی امکانیت ندارد. درک دستان داشتن یونس جان غنیف حرکت میکند در پارتر کور. خوب است اطراف رقیب حضرت الله قربانوف چرخ میزند. کور در مرکزی اشکنجا ضربه های بالای همان حضرت الله قربانوف برای رقیب آورده است. غنی جان باشد غنیف باشد از پایان یک ضربه میزند. حالتی داشتن او بسیار قدرتی قوی دستانی حضرت الله باید او را موفق گرداند. درک بوقی کردن حضرت الله قربانوف در اینجا غالبیت را بعد یونس جان غنیف نبرد میکرد. Rosto 60
акнун дӯстони азиз, инҷо асанов бори дигар аз қоидаҳои риштаи варзиш барои ҷуфти навбатӣ мефаҳмонад ва сомон асанов бар муқобили саёд зуҳурзода муборизаро баъд аз амри довар оғоз мекунанд. Сомон асанов аз канори кабут аст ва рақиби ӯ бошад саёд зуҳурзода аз канори зур. Бар муқобили ӯ ҳарду рӯбарои якдигар истоданд. ҳоло аввалин зарбаҳо тариқи пой аз ҳарду ҷониб аст. инҷо ҳолати доштан сомон асанов гузариш мекунад ва рақиб бошад гардани ҳарефро доштааст. аниқтараш саёд зуҳурзода барои доштани гардани рақиб қавӣ аст. аз клуби варзиши иксфит ва ҳаракат дорад то ҳамин лаҳзаҳо рақибро қавитар нигоҳ дорад. ҳоло як зарбаҳои худро сомон асанов барои раҳо кардани гардан аз рақиб мезанад ва саёд бошад саидро доштааст. ҳоло маҳмад расулов маҷбур мешавад ки онҳоро аз сари нав росто монад ва барои набард амр намояд. тариқи пой аз ҷониби саёд зуҳурзода зарбаҳо равона мешаванд. ҳар ҳаракате ки аз ҳарду ҷониб аст бубинед чӣ гуна қавӣ ҳастанд. ҳоло дубора ҳамон доштани гардану рақиб пеша мекунад. саёд зуҳурзода аз клуби варзиши иксфит ҳарефро мустаҳкам медорад. бисёр хуб доштааст. сомон асанов ҳам раҳо мекунад. ҳолати лад додани дастро пешон мегирад. фикр мекунам ин аллакай пирӯзӣ аст. ҳолати лад додани даст аз ҷониби саёд зуҳурзода бисёр хуб гирифта шуд. саёд зуҳурзода ғолиб андомад аст. тӯҳфаҳо қадрдонӣ мешаванд. Федерации смешанных боевых единоборств Таджикистана в честь 12-летия образования Федерации подарочный пояс Саёду бесстрашному Зуҳурзоде. акси хотиравӣ ба хотири саёд зуҳурзода ва рақиби ӯ сомон асанов. саёд зуҳурзода чанд кӯшиши зебои худро анҷом дод ва билохира ғолиб шуд.
В стиле мудрости 29 спортсменов, ростом 168 сантиметров и весом 58 килограммов. Он представляет Узбекистан. Здравствуйте, Владимир Набиев! Второй избранник красного уровня. По лицу 17 лет, его 170 сантиметров, а вес 58 килограммов. Он представляет команду X3 Таджикистана. Здравствуйте, Мухаммад Кабир, Технай Назарзада! Бойцы, работаем профессионально, затылок не бьем, кулачки закрываем, руками сетку не трогаем, за живот не хватаемся, в пах не бьем, затылок не бьем, отстреляемся. وزن 58 کیلو اینجا نبرد میان همایون شاه دامینوف از کنار کبود نماینده جمهوری ازبکستان در وزن 58 کیلو بر مقابل محمد کبیر نظرزاده با تخلص تخنر از تیم ایکسفید تاجیکستان از کنار سرخ است ورزشکار ما محمد کبیر. اوه اولین حالت داشتن همایون شاه دامینوف برای گردن رقیب می رود. بسیار قوی داشته است در اینجا همایون شاه دامینوف و از این حالت مشکل باید محمد کبیر نظرزاده خود را رها کند. حالا موقع خود را دیگر می کند و از این حالت بسیار حالت مشکل برای آنها. همایون شاه برای نبرد در اینجا خیلی قوی است. محمد کبیر نظرزاده باشد با حریف با همه هستی و با همه قوا مبارزه میبرند. یک ضربه میدل کیک میگویند از جانب محمد کبیر نظرزاده به نشان گرفته شد. همچنین لو کیک ها به کار می روند. این لو کیک ها از جانب محمد کبیر نظرزاده است. همایون شاه دامینوف هم در این ضربه زدن لو کیک ای رقیب خفانه می ماند. یک های کیکی محمد کبیر بود و جانب رقیب. اکنون موقع خود را مستحکم میکند محمد کبیر نظرزاده و رقیب را زیر سلسله ضربه های خود قرار دادنی است و همین سلسله ضربه های خود را به کار میبرد. رفری باشد ارسن میگوید که مبارزه ادامه یابد بی توقف. برخورد در راستا خیلی جذاب. طریق دست چپ جیب های بسیار قوی را به کار میبره. تک داون نوبتی به سود محمد کبیر نظرزاده است و اکنون دوباره موقع خود را در اینجا مستحکم میکند و برای ضربه زدن پشت میرود. حالت بوغی کردن شاید امکان پذیر باشد برای محمد کبیر نظرزاده. حالت لا دادن دست را پیشه کردنی است. حالت لا دادن دست برای محمد کبیر. یک نوبت رفت
дастонро раҳо кардани муҳаммадкабир назарзода бояд худро пӯшонад. раунди аввал ҷамъбаст кардед. ҳоло акнун меравем ба лаҳзаҳои ҷолиб ва ҷаззоби набарди раунди аввал. бисёр олӣ буд. ҳоло шурӯъ мешавад. онҳо росто меистанд. бисёр зарбаи қавӣ, мидл кик аз ҷониби муҳаммадкабир. оҳоҳо, текдауни навбатиам ба суди муҳаммадкабир аст. акнун тариқи бозу зарба мезанад муҳаммадкабир назарзода аз канори сурх, варзишгари мо ки бо чанд текдауни хеш ва зарбаҳои қавияш ҳоло рақибро хаста кардааст. арефро имкони аз ҷои хистан намемонад. ҳоло рефери манъ мекунад ва ҳардуро ба маркази майдон даъват мекунад. шояд ҳумоюншоҳ наминов боксёр бошад, чунки дар ҳолати зарба задан хеле росто хуб аст. аммо муҳаммадкабир назарзода ӯро пайи ҳам тариқи текдаунҳо замин меорад ва мақомашро хуб мекунад. ҳумоюншоҳ даминов барои доштани рақиб саъй мекунад. оҳо, ҳоло зарбаҳои беҷавоби бале муҳаммадкабир рақибро замин овард. ин нокаути техникӣ. муҳаммадкабир назарзода рақибро шикаст дод.
акнун дӯстони азиз, рустам мамадиев аз канори сурх бар муқобили алиҷон мухашев дар инҷо омадааст. намояндаи ҷумҳурии қазоқистон мубориза мебарад. рустам аз канори сурх аст ва рақиб аз канори кабуд намояндаи ҷумҳурии қазоқистон. ҳоло дар росто ҳарду бо ҳамдигар рӯбар омаданд. зарбаҳои пои қазоқ варзишкар хеле қавӣ аст, вале ман боварӣ дорам ки рустамона мубориза мебарад бар муқобили ҳарифаш. аввалин ҳолати текдан ба ҷониби рустам аст. дар аввалин лаҳзаҳо рустам рақибро канор меорад ва мехоҳад ки дар ҳамин ҷо корро ҷамъбаст намояд. ҳоло рустам сарраҳо мекунад ва эҳтимол аст ки акнун ҳарифро дар як ҳолати ногувор монад. зарба мезанад. зарбаи беҷоби рустам. ҳоло реферо лаҳзае овард то инҷо бубинед. дар ин ҷо рустам бе зарба мезанад. рефер бояд инҷо набардро манъ кунад ва тамом. нокаути техникӣ аст. рустам мамадиев ғолибиятро ба даст овард дар раунди аввал. хеле шоиста мубориза бурд. Итак, время остановки моет 2 минуты и 52 секунды первого раунда. ин бурди рустам. инҷо рустам ба гардан медали зарини тиллоӣ ва ҳамчунин камарбанди қаҳрамониро болои кит мекунад. камарбанди қаҳрамонӣ аст ки сари китф кардааст рустам имкони хуб дорад ва боварӣ дорем ки оянда шоиста баромад мекунад. партофтҳои зебою текдаунҳои хеле хуб дошт рустам ки рақибро зери муштон қарор медод.
владислав солдатов намояндаи ҷумҳурии қазоқистон дӯстони азиз бар муқобили дилшод азимҷон ё азимҷони дилшод ректараш мубориза мебарад. варзишгари мо 21 сол дорад. ҳамчунин рақиб аз тими ксфит ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳареф бошад бо ҳамин сину сол бо тахаллуси арел владислав солдатов муборизаро оғоз карданд. ҳоло аввалин зарбаҳои пой аст. ҳараки даст зарбаҳои хуб дорад азимҷони дилшод. ҳамчунин қабул мекунад зарбаҳои рақибро. ҳоло ҳарду росто мубориза меборанд. айкик аз ҷониби владислав. боз ҷейби хуб азимҷон. ҳолати тейкдаунро пеша кардани аст азимҷон. пои рақибро медорад ва владислав бошад ҳоло рост истодааст. пойро хуб доштааст. оҳо дидед дар ин ҷо владислав солдатов барои азимҷон имкон намедиҳад. оҳо тейкдауни аввал, вале ариф хуб кор мекунад барои такя ба ҳаштгунҷа рафтан, ба хотире ки худро аз ин ҳолати мушкил бояд раҳо кунад. аммо владислав дубора бармехезад ва то худро аз азимҷон раҳо мекунад. баръакси ҳол ӯ пои азимҷонро медорад. оҳо тейкдаун. оҳо владислав ҳам аллакай рақибро омӯхт. ҳоло ба пуррагӣ ин варзишгари қазоқ барои афтодани азимҷон меравад. кӯшиш бар он дорад ки ӯро афтонад. владислав фаҳмид ки дилшод мадори дидед мадори набард надорад, дарҳол ӯро афтонд. ҳоло акнун имкони зарба заданро дорад. оҳо ҳамин ҳолатҳоро ба бор овардани аст ин варзишгари қазоқ. тариқи дасти чап як зарбаи қавиро владислав. оҳо ин зарбаҳои беҷавоби варзишгари қазоқ аст. тейкдаун ба суди азимҷон мешавад, вале владислав дар канори ҳаштгунҷа аст. раунди аввал ҷамъбаст гардид. оҳо владислав як аперкортам ба кор мебарад. зарбаҳои канорӣ. оҳо ин хуб аст. азимҷон тавассути пой зарбаи қавӣ худро бояд ҳарлаҳза ба кор барад, аммо бояд эҳтиёт кард. тейкдаун ба суди азимҷон.
ҳатто мадори задан ҳам надоранд, чунон хаста гардиданд. ҳоло бо шакли пештара як шакл мубориза аст. бояд онҳоро ҳардуро бархезонд ва аз росто мубориза бурд, чунки ба як маром мубориза мебаранд, як шакл. набарде ки диданӣ бошад. азимҷони дилшодро дӯстони азиз ғолиб донистанд. ҳамин тариқ гузориши мо ҳам дӯстони азиз бо набарди азимҷони дилшод ҷамъбаст мегардад ва набардҳоро аз диданаш боварӣ дорам ҳаловат бурдед. ҳамёрони азиз, бо ҳамҷо бо шумо хайру хуш мекунем. хайр, шоду пирӯз ва сарбаланд бошед.